بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريغا أقول من مفهوم واحدك فواني شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله سيرة أبيغته أدي بفلاغ دعوت فتوريغن ديغو تابيغته إغتون ريغا أقول من دكي واحكا خلاصة النوالا فأقول من باقي بانكو ريدان الشيخ وفا مدام فواني هجران ستيغ فنراك أي عيينا كيا رشك إفوغا إرشوغا هنو مفوغا بالغ مفوغا حج وداغن حرمغا باغ إمامون غاتون كيوا ودالو دفوغا مدينة وداغن مدينة باي شيخون غاتون علم حاصل كرف إغتو مدينة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن يوسف النجدي أدي محمد حياة السندي مدبيفلو مفراتون كيوا ودالو ريغا عقم واحد كيروغا أذب الفاعل في علم الفرائض مفتوك مؤلف أي الشيخ إبراهيم بن عبد الله أي شيخ أستاذ قلتوك أي أقومنا ريغا واحد كيروغا دني فارهن نمس أي الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن يوسف النجدي بابا فلوي مدينة كيوا ودالو مشهور شيخ النكي الشيخ عبد الله بن إبراهيم يوسف النجدي محمد بن حياة السندي إفوق عراق ودا عراق كيوا ودالوي إغتو مشهور شيخ متريغا محمد المجموعي إفوق شام كري نك ودا هن شام كري ودا نوغن نبي إمبري ودا نبي الأحساء بصرة نك ودا الزبير كيراشا إفوق الإحساء إفوق حريملا أي إغارستيك ساريك إغارستيك فانساس تينكا هم بابا فلا وهار جمدان دين إرشوغا هنبي إفوق إرشوغا بيمهم وندقو توصوبن إرشوغا نهنوا نكم وداعين عيينا نكم وداعين عيينا أمير عثمان ابن ناصر ابن معمر جه أريهوغا هنوي إبفلاغ حمايتوغا دعوت فتروم جندوي مستكونا هداية قوالم جندوي قص زيد بن الخطاب جه قبرك فلمتي غلافر قبو تلال نكم وداعين بني إرشوغا أمير عثمان أيكون هستيك هنغرام مرينا أيكون نكم وداعين كيفانوغا එබෙෆුලාගේ අප්පුළුම් සීදා ඒ ගබුරුග මතී අලාෆුරි ගුබ්බු තලාලෙබ්බකම සිරෂුගේ අහුලුවරින් නිකුයි එකම දෙකොළ හොදන් එහෙන්නමස් උස්මාන් ඒ අමීර් හුන්නවාෆ අදි එකීග බෑරමි හුන් තිබි මෙහෙන් බරු ජෝවි එහොන කුරුමත්ලා කන්නෝකේ ඒ ෆෝගා එරෂුගා හුන්නවා මිදාවත් ෆතුරුබා අමිල්ල ෆුලා තන්තන් තලුබා එග්මානික ශිරුකුගේ المي وسيلة نتالم في التويمة إحساق أمير أي بنو خالد سليمان بن عريد الخالدي مميهم مكما كمبودوه امفهم مي عثمان ليني كورند النفدان كلمن إن مرادا شهنوني تمنمن إنيا أنغرام قرآن نونيامو تمنمن فراتون دا إمها إهيت كندالانم أدي كلمن دكولوران إهن إفهوغا إكما كتني ككورا نوكريجين أمير دنواني شيخ هريوغا شيخ نكمودان واش دين نكموداك تدريا نكموداك نتاعا محمد بن سويلم جيف فاب وداكين جيك هني أدي إتانو محمد بن سعود يرشوك أمير بدل وداكين بايات هيبوي الله سبحانه وتعالى دين النصر دي إيج ماتشك دعوة قائمكم إيج متيجا دولتك أساس تبينا كرو متكا إيغوتون غرام كورن جي وداغن بيفونا غرام سكربي ادي دعوت دوم گندوي اگارستيك فانساس فاگم فيشين مي بفلا وهار جو مداندين اي بارستيك هايكا هميا وريا وسيلتك بينون كرواگن مي دعوت فتر متكا ماسه كرف اي ريغا اوم دكا فنا اف هوغا دين شيخ اوهار مفهوغا شيخ مي دارين
mi dawat faturo masye kore darinnai hama ehemme mi dawat taba wadagenne dawat qabul kore beefulun arushuga amirunnai verinnai mismihunna guli wadagen dawat faturo masye kore egotun shehuge daringi terega ali ibrahim hussein abdullah mi bebe fulun mi dawat faturo mattaka masye kore adinum mes dawat nasur devvi me be fulun masye kore gos mi dawat me warugade feturigen duniyage tafat konkurtaka ahmeye mi dawat fora mi dawat aro medanwani islami dawat ei a dawat enun islam din mistam giterege fando fawani ko mistam giterege alun ambara e diinuge usultan e diinuge hamata a korevi dawat efogo sheikh awharo mafahuga awharate 11 harfa eiruga dawatuge kantata badahattan tibbevi ilmorinnai adi verin qiyadatuga nikume najmi hijaz karaga bayrat egi terega taif adi jidda miharugana jidda adi makka mirajja e dawlatuga baradasha gena etange tibe ashrafun ei verin gotuga mashhur mehunne ka ashrafun emihunge barata etanu nattala adi makka beflung dawlatdasha gena mafoga ganaka dehar fahum madina wes dawlatuga baradasha gena efoga hifa kommetane gama shirkuge emha kantata nattala tauhid gomun gende din tafadu marhala tawga mi hangurama ge tafadu mi hamalata dawlatan anna mundiya egotun turkiin nai adi misriin ge bay lashkarta as mi dawlata hangurama ko bay hisab tok emihun atun baragos mi gaanaka fassahar wande anekavis alu saudu ge dawle aneki everikam gos misriin ge no tatraqun ge addasha barta gossa edosuru gas harbudi fasawatake mi ratto gawani hinga feffo galun ambura anekka maseke koggen alun ambura anekka mi verikan alun ambura yaada kuri adi edostoga immatige bamhun kuri fasawatan alun nattala dawat anekka salun ambura aako dawlatuge emha barta wargad kuri e isam feri medahmet daandemes saudi ge dawlen yoti ham egotugo matiga adi dawato kankam singamunge bedehnemes awun qabu kuranji hagigate ei sheikh menge zamanu kuriga ilmoringa asartaka ilmoringa bassehi huma ewe sulh masalas kama ewe taqwa wari kama zahidu kama alwari kama fitnata maduko amikan ko miharu egote fenna ka senne zaman badalum diyawaraka dohe duha ka agumana fennani agum hinga monoje etbar manzar tak hinga monoje adu tak en mes mieda me daandem mes mitawatu ka asar duniya kuriha kamkoltakiga ebor oriya tanegga sheikh gufetta mashhura fawani efetta kiyada mundani efetta ki emmen danna mashhur umme qabul ko fa fettake ei emihege hituga batil ashagem fa amihege gufiya adi zati hasdeverikam emihege gufiya adi korin denne fadan emihege macca edawatuga asar warugoda emihege maqam taka nufus gellige hingadanakam biruwarikam emihege ittak wadifa amihege fiya ei khulasa ko shehuge hayapla behutum awma miyog danwalan gastufa mimbaraki itura benu fula befuna hama mawdu warak tanwas ko fette liwa february ege bay fetto wa awma regawan dakka denga on balalani sheikh liwa fri bayk muallafat bay fettak egotum e mashhur fe Kithaab-ut-Thauheed duniya guriya kankolte gas mashhur fawa emmen danna Kithaab-ut-Thauheed buni me fotuge muallif ei ka hokame gina mehonna nole adi bay mihunna sheikh Abdul Wahhab rahimahullah go fotege bunima bay mihun ekala edawata behegot mihun dakka fari wahaka engi fahonnati kommasaraka hippulanowe muni kommasaraka kambodowe enmes e fotoge beeruga bay fara nuhunnane sheikh Abdul Wahhab rahimahullah mihin hamshia jahafe bay fara hordan Sulaiman at-Tamimi jaha dimawati foi sheikh on nisbe ko foinge inani enmes fotuge beerum bay mihun fota hukum kura fen ekko kiyafiya e ilmu ga ahluwarenna salama buddhi ga ahluwarenna engene ami fotuge rangoloch megen ekkan gosich ekamako muallif ge sura istakun terega hadiko fatum ge sawum e fotamad mehun nafrat kurum bay misalaka keet qur'an ebune fiya muslimun gengule fote ebune fiya e fotuga hifam bay mehun beenmenwa ei muslimun ge deena muslimun bawa lai fota muslimun fonunu muslimun imam wa rasula begotum baawaru eta baawaru rangalunu wahagetege mistakun dakka
එහෙම තසවුර් ග මෙහෙම බලාගෙන එහෙම මුස්ලිමුන් ඊමාම ෆොතේ බුනීමා එක්කල තසවුර් ෆොතුග මච්චස් මිකුන එකම ඒක බදල ෆොයි අමිල්ලේ කියාලා ෆියම් එගෙන මේකන් ඊමාම අම්බි ඒ මියන් ඊමාම හුරියා මෙන්න ඊමාම හුරියා රසූල් බයකොන් ඊමාම හුරියා ෆෙත්තක ඊමාම එම හුරියා රිසාලත ජමා කුෆාවා හුරියා රිසාලත කි ખુલાසකන් කුර්ආන් ගොති එවර ෆසයන් ගබූල් එකමකෝ ඒ සූරා හඩිකොෆ ඔන්නාති කිනෆාරන් යාමදුග මිස්සක නෆරත් තිරකුරන් ඉස්ලාම එක හගීගේ මිස්තක නෙංගිජ්ජකම ගානම ඒ ඉන්සානගේ ෆිතරත් ආගුලේ අකීදා ගබූල් කුරම් ෆසේහ ඔලොම් බොලොම් කුඩ साफ सीधा अकीदा है हम भी फत्ते की समय को तो वर साफ को सोरिया को फन्नम और साफ सीधा दावत के तो कुरान सुन्नत एक मच दलील के निस्वावा साफ को फन्नम हुए सोरिया मन है जब सारे का उन्दगो को मेहन विस्ने हुए फत्ते के नो इफतु का असु नमकी किताब-ut-Thauheed الذي هو حق الله على العبيد मुको मशहूर फान किताब-ut-Thauheed नमका देव को फत्ते को फुरी हो नमकी किताब-ut-Thauheed الذي هو حق الله على العبيد अनेक अल्लाह एक्कवन तकुरम गवाहक लीफा फक एई अळतकुंग मच्चव अल्लाह गे हक एई फोतुगे नमक नि फोतुगे तौहीदुगे हकीकताई अल्लाह सुब्हान व तआला एक्कवन तकमा शिरुकाई अमेहमे शिरुकुगे नुबाक बयान करवा फ अगुन मेन वर मुहिम अगुन मेन दिवे राज्यगस मी हिंगमुन गोस्सा मिहारस बय मिहन गबूल कुरा बय काला मी कंतितක बेगुदु सीधा मी फोतुगे वाह दक्का कोमे बाबे रात कर वकिंग अगुन शरह कुरा हमें शेख लिवा होते कि कश्फ शुबहात माने कि ओलों अराफा कंतत शुबहात मिस्तकुन कश्फ को दिन माने कि एक जवाब एक रंगों का मिस्तकुन बयान को मी फोते कि हम गागन किताब-ut-Thauheed एम मौदूअ लीफा होते फहरक बुनफाने किताब-ut-Thauheed के अने बफरी हम कुरैफ बाय केस कश्फ शुबहात है शेख लिवा होते हमें उसूल-उस-सलासा उसूल-उस-सलासा माने कि तीन असलो मेकेनी एक मच्चंग एहनी कंत बिना को मैगण बिंगा तीन असले उसूल-उस-सलासा स्टूड होतेंगे एहन नमस दीन को फरातु एनेंगे तीन एंगे जेहे तीन असलो मे फोटो को बयान करवा आदमी के शराहत इल्मोरिन लिवा तिमागे रब्बा बेगुत तिमागे गाता फनो नबिया गगुत आदि दीन का इंगे थिंग असलिक बयान करवा ऐ मारिफत रब मैंग अल्लाह मारिफा को देनेगत ऐ फुर्तम असल व मारिफत दीन इस्लाम इस्लाम दीन देनेगत व मारिफत रसूल रसूल आएंगे ऐ कब्रो करे तीन सवाल के जवाब म रब्बुक व मा दीनुक व मन नबियुक तिबा रब्ब इकुम फरातत रब्ब एंगे मिजेनी मारिफा को रंगड़ इलाह को मतिरकम इलाह अदा करन जहगु तक दीन इस्लाम दीन एक दलील तक इस्लाम दीन को मतिरक मैकम उसूल दीन हम तक उसूल तेंगे हमें मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम वंजे गोता तबा वंजे गोता एकेफान गिनस्ती एम्मे खबर तक अगुम तेदकुरंजे एकेफान गिनस्ती अमर तक केमन तेरवांजे नाही कुरे गंत मुदुल रक्का तेरवांजे अदि एकेफान गिनस्ती गोतुगा मेनु आहार में अलकमे को गेनुआ अलकम आहार में कुरंजे एकेफान दक्का हो गोतु मति मीटिंग अल उसूल सलास खास को तौहीद इल्म का अकीदा इल्म का फशा बयका वर मुहिम तीन असले में दस कुरंजे हमें में शेख लिवा वित्तो तेरेगा किताब शुरूत सलात व अरकान नमादुगे रुमी शरोतकाय रुकुंत नमादुगे शरोतकाय रुकुंत मी गोतुं मी फोतुगा मी शराहतकाय मी रुकुंतकाय शुरूत शेख शराह कुरबाफ हमें में शेख लिवा वित्तो तेरेगा अल क़वाइद अल अर्बा हतर क़वाइद गवाह बयान कुराफ इतने के तौहीदुगे तौहीद शरह कुरवाफ तौहीद के बात वरक मिस्तकुन असर कुराफ दबतो के मिफतु का तौहीद के बात शेख बयान कुराफ हमें में किताब उसूल ईमान ईमान का मग असल ईमान का बिना फा असल ये शेख लिवाफत हमें में किताब फضل इस्लाम इस्लाम दीन के मैक का मातिरिक ये शेख लिवाफत मीगे बड़ा बिदोया खुराफत तक मीगे नुबाकं बयान कुरबाफ अदि इस्लाम का सहाम के शरोत तौदीह कुरबा बयान कुराफ हमें शेख लिवाफ होते किताबुल कबाइर बोड़ा दिफाफा गवाह का नंगे फै किताबुल कबाइर लिवाफ कुरी के बेफुन तेरे इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह
liwafa kitabul kaba'ir manake bodde difafat yanake haddiya kumasrak fafa liwafa bodde difafa akterege himene kit qur'an sunnat dalito galiga sheikhus liwafa ten ei kitabul kaba'ir kaba'ir go manake bodde difafa ge emmeha wattarta wakiwakin babu bayan kurwa wakiwakin bayan kurwa fen komme echega kit qur'an sunnatun dalilu genwa nikamake bodu faafege qur'an mana kurwa fotum hadisu mana kurwa fotum saaf ko sorihe kon ege daliluta genwa fa ay haram kan tengune mistakun rakka teri me hisam firin ene hiri salam in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum tibamihun boddi faafatakun ekkibawa namati bangilahu tibamihun gehenin faafata fussa de wahushi boddi faafatakun rakka teri mottaka boddi faafa kobaka dene gannanchi kit qur'anai sunnatuge dalil toge alik amem sheikh liwa fote kitab nasihatul muslimin muslimunna oy nasihate muslimunna oy nasih meg terega amko islam deenu enginje ta'limat magan ta'limat enginje kankan sheikh bayan kurwa हमें सीरत नबविया के हब में हा हबाब माने कि हा नुक्ता है का शेख अलवा लिवाफा सीरत फुत लिवाफ अदी तफसीर सूरत अल-फातिहा के तफसीर लिवाफ मेरा मुख्तसर कुल लिवाफा फुत हमें मसाइल अल-जाहिलिया तो के मसलत जाहिलिया तो कंका पूरी गोई बयान करवाफ एगोतुम मी सते का 30 एम मसल बयान करवाफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मसरत का खिलाफ करवाफा मसरत यानी कि मे जाहिली ज़मानु का हुरी कांतत मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडागे ए खिलाफ करवाफा कांतत जाहिली ज़मानु को सूरत बातिल करवाफा कांत निकंक जाहिली ज़मानु तो मिहन्ने ए कैफान अमल करबी ए खिलाफ मिगतस मी मफहूम का बयान करवाफे जाहिली ज़मानु को सूरत का खिलाफ वान गत हम में शेख लिवा फुते किताब तफसीर शहादा शहादा के तफसीर और नमी किया शहादा ए ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ए ला इलाहा इल्लल्लाह में कलिमा के तफसीर लिवा अगमन वरकुल को कलिमा दते हा बोडचिंग अगमन के कुने के नमस ए तफसीर लिवा फा कलिमा इल्मोरे मरबार तफसीरात लिवा फा कलिमा के माना बयान को दे मटक हमें कीत कुरान का 22 सूरत तक तफसीरात लिवाफ एगोतुम बैन आयत को तफात फिगुए मसलत निरुवाफ इन आयत को तब्बार मसलत में कुरीगे फिगु वरिम में तफसीर इल्मोरिम बस निरुवाफा वा वत्तरे में ना तफसीर तंगुना एक हुरिया तफसीर एगोत कनो सर बै तफसीर तोगा बहुगे हम तक तंकुल बड़ समालकन दीफान कुरान के तरतीब उसलूब अनबा तफसीरात तोगा फिगुही मसरत का वर बड़ समालकन दीफान मसरक आय गिने से आयत ने के फिगुही मसरत इल्म रिंग बहुत मसरक इमाम कुर्तुबी लिवाफ तफसीर फिगुही मसरत वर बड़ ये नवान तरतीब ने मत एक ही तफसीर तक गिने सन एक ही मनहज एक ही उसूल एक ही बेफुल इसकन दिवान एक ही दिमाग एगो तुम में कुरान के 22 सूरत शेख तफसीर कुरवाफ bay may ayatun nege bay masalatan istinbat kurum ayatun nege masalatu hukumt me ayatu meena masaleg meena figui masaleg jawab harmna libe egut liba shaykh liba fatta terega kitab as-sirah nabiyya ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sirat liba ei ki sirat ibn hisham em furtamana sirat fote ge sfa awmana mashhur e fote ibn hisham ge sirat e siratu ge fote ge mukhtasar khulasa हम अल-हदी नबवी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत कैफान तेदुमक कैफान बयान करे गोई कोमे कमे गावस मिफते की ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह लिवाफ ज़ादुल मआद फी हदी खैरिल इबाद मिफतुगे खुलासा ज़ादुल मआद बुने को तो इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह दतुरे के मध्य के लिवाफ फते ई मिहारो के चापन्नम गागना का अब वॉल्यूम मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया पड़ा बेगतु तफातु दायरा तो लिवा कैफानुगे हंगोरा में कंत हुन्नोगे कैफानुगे कुलतेरे कंत हुन्नोगे से कैफान हया पड़ा बेगतु वर इल्मी गोते लिवा फते इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़ादुल मआद एक मुलख्खस अल-हदी नबवी मी मिनून से तफातु एहनिहन रसाइल कुद
فتب شيخ ليوا فوي ميتا ميري بايك مهم نامك مشهور فاوا باي فت ميا سان فريغن اغم نهيوني مي با هي بابا فدين اغم من فشاني شيخه كتاب التوحيد فاي ميغ باي باتو واهك اغم من كوريغ ريغ درسك سواني دكاف ام فتوغ اس عبارات من فشاف اغم باي واه دكاف نمادان قال المصنف رحمه الله الشيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله بداله بسم الله الرحمن الرحيم مي عبارة كتاب التوحيد بين نسخاته لي فوريكم بسم الله الرحمن الرحيم دم متاعك شرحك واحد كافر بسم الله الرحمن الرحيم كيف بيجنتو بسم جنة بيهم تفسير كورا واروغا فتو علمي عبارة تك اعتراف أبو تميم بس واحد كنقطة النبي صلى الله عليه وسلم فون بمراسلات ملوكنا فون بسيتي توغا ليوم جندي بسم الله الرحمن الرحيم එමෙම අනෙක් හදීස් එක වාර්දෙන් ආසේ බොර එව්වස් එච්චෙක් බිස්මිල්ලාහ් රහ්මාන් රහීම් බිස්මිල්ලාහ් නුලේ විජ්කම් ගාන මෙච්චෙකි ඕනි එච්චෙක්කම් ආබෝ එච්චෙක්කම් එහෙම ඒගොතුම් මේ මෑන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉක්තිදා මොගොතුම් මි ෆට්ටෝ ෆෝනි බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ඉස්මු ෆුලම් ෆෂම් එකලාගේ රහ්මාන් වන්ත රහීම් වන්ත රස්කලා මුෆස්සිර් මිදාලවනි අර් රහ්මාන් එයිහම ඕගාවන්ත كم الصفة رحمن أكيد هذا رحيمس أوجا وانتهنا مس رحمن أي هريها تكتشن الله ورحمة تانوس جمعتي كلامي رحمن وانتهلا أي ورحمتي وسعت كل شيء تبغى الله ورحمة هريها أتشك تانوس أي رحمتك سوى من الدنيا هريها كم اسمهن معناه كي غير مسلمون الله إيمان نواميهم الله دم أتشي قواميهم كيت قرآن إنكار قرآمهم دنيا فساد قرآمهم يميهم كعبوا نيوالا دنيا كميهم نيومة يولنس أي رحمن وانت إلهوهم دنيا كافرنا مسلمنا رحمة الله إله كم قوي ما إله رحمن وانت إله الرحيم أي خاصة إيمان قهرنا خاص رحمة إله الله وكان بالمؤمنين رحيما مؤمنون الرحمة أوجا وانت كلكم الله وديكم إما رحيم مؤمنون خاص رحمة أد رحمن مؤمنون ناي إنهم مهم بس شامل لكم بعوتو الله رحمتك إمن سولو مدني كافرون بس مسلمون كم قابيس إمن رزق دبني الله سبحانه وتعالى إمن بيلو متكا لولا أدي هاري كانوا هم غنوا أنتكا مهوري أنيو متكا مع الله دبواف إيكي بإلهوي رحمن وأنت رسكلان كم قاباتي إفو بدال الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فوق الله سبحانه وتعالى حمدك افوق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكر يفان آلنا صلوات السلام عليه دعاء قربافا دين كتاب التوحيد شيخ فتوافوني كيت قرآن قاعد أمكو شيخ فتكم فنانه كوريغا علمي قتم بلا لافكم قوانما شيخ فتك هم كوريغا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدي ابن القيم رحمه الله فده بيبي فلونج منهج اللي وافر فتك علمي تحقيق اللي وافوا كيد القرآن والسنة دليل ما تبيناه فتك إيه نمس كوريغ فتك شيخ اللي وافتك اتفاتك ابن تيمية رحمه الله فتك أدي هم ابن القيم رحمه الله فتك آده كميه كيا جه فسك نويسنه علمي عبارة بهوروا هم تتنقل ماتيوا أنا كي فنوغا Kiyavaa daskok efanno tereg ule bekanun eha fase henwane sheikhum fette kiyagen chi hodak denegannak enmas tafaatagi sheikh abdul wahhab rahimahullah fetta midennevi daraje avre tankole aadaage mihunna visne aadaage mihunna visne kar bahurwe hunna enes ilmi gotun dalil tan qur'anuge dalil sunnatuge dalil ei am ko hunna uslub en furtwan mitange no afoni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun الله سبحانه وتعالى وهيكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تبان إله جننا إنس مهدمة تبان إله علىكم كرمنا من الله سبحانه وتعالى إنسان وفده مجه بينه وفده مجه مطلبك إيه مقصدك ما نك إنسان مجه فراتم مع الله إدي وديعن إيه قتكي إله إمهم علىكم كرم مرمي كبد دينو كتاب استانج الله سبحانه وتعالى وكي كمك نمّا وكي تشن مفدّا فيام إجوتك بنفان إتشكي مجبور كريفات إم جمانك اختيار نوران ما الله وفدّي ميتانغا
ufedde imine maqsadake wahi kore maane ki insana wakkam kur majbur kura ufedde wahakennu e insana ufeddu man Allah ruhiwadi gannu agote ki e insana Allah hameken alakon kur egitere baymen Allah kanu alakon kurani e emihun ekalaange devwa fawa ikhtiyar gitiren kurakam ikhtiyar medanna wage ki insana majbur kore fanu wat insana baymen islam an baymen kafir e kulen ekom man Allah ekam kattaka insana ufedde maqsaden non ek ufedda afwani hamekin Allah subhanahu wa ta'ala alakon kurmata e ekalaange ediwodi ganna wagoy agom me laqil tahawiyaga qada qadar masalatu wahade kiruge emasal tawani tafsil kurwa tafsil kof hem ibadatu wahaga mitanga timan ilah alakon kurmash mi ayatuge tafsir tarjuma adi rajye istafad gatto kura agomnas mi aslu hagigi muraduga miti divei bag gennan tankole tafadu gattaka visnalima eki geggota maana anna gotokkure mi timan ilahu jinninna insin nahaddawme hamekeni timan ilahu alakon koramenu endu tawuntri amakam maana kore ehma suwala ki hamekeni emihun duniya kolon jeni alakon heyye nuniyam alakon hamekeni Allah kuran jeni heyye mi kubay murad ki tauhid murad ki maana ki alakon hamekeni Allah kurare insana ofedde ehin ebusada alakon kuraka nun ehma insana alweti wanje kevanteri wanje farate ki Allah subhanahu wa ta'ala adi insana ofedde ifane e maqsadat duniya ge insana olanjeni man Allah enge gotuge terege ena duniya kura e huriya masekete vis Allah ta'ala enge imuge terege ena kura komanya ena mura kura komanya eg mane ki ena eri man Allah enge gotuge ekalaange ofedde maqsaduge ena hori ekama e khilaf wa konye mane ki e maqsada ena khilaf woni ibn Taymiyyah rahimahullah vidalo fawe al ibada no ta'alukama behegot vidalo fawani timan ilahan hameke alukon kurumattake mi basfuluga ibadatuke muradu bayan kurafoni vidalo al ibadatu hiya ta'atu Allah bimtithali awamirihi bimtithali ma amara bihi ala alsinati ar-rusul alukamuge muradaki Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga rasulun medwari kurabba rasulun dofulu matin amur kurabba fawa kantattaka tabaw amur kurabba fa kantattaka tabaw adi vidalo me amako alukamuge maanaga alukamuge maanam ilmorin bayan kurabwaruga emme amuko mashhur go beenun kurwe ibarate ki Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah vidalo fa me ibara al ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مي علوكم جمانك العبادة مراد مثال عبارة ماني الله سبحانه وتعالى إكن كوام دره وديجنوا بس تكاي عمل تكاي أي بيرفشوا كن تكاي إترفشوا كن تك مان إترفو كم مقابس بيرفشوا عملك كم مقابس e bahaka nuwata e amalaka Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadi gannawa kamaka ke aamu namek aneki e bahaka amedu nuwata e amalaka amedu man Allah lobe wadi gannawa ekalanga ruhi wadi gannawa komme amale komme bahaka kiya namek ibadat alukum ibadatu kure tafatu wattartu ei misalaka awol medenoni alukam ekkam gawanama ekame de sharten be lazim kore ekame sahha mat ei shariatu ekam wardo Allah ikhlas terikam ekame korum hama hemme shariatu ga wardo fa gotak kore sunnatu ga angwa fa gotak kore me de shartu hamoyima alukame qabul kore be fulum vidalo dana alukama ki man Allah rehwadi gotum hodu mattaka korwe komme kamaki ei rangalu waken man Allah rehwadi gotum hodu mattaka miha kufana komme kames emijja minsanu kura huriha kame huriha bidwataka khurafataka shirku ka amartaka emi hongitu man Allah rehwadi gon hodon kurani makka mushrikun budu hanagan tawaf ko fasbuni mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa aharum mitake chalukam mekurani ahar menna Allah detirege meduriyeka michi waneti Allah kuttam wa megen har alukam mekurani mitake ehmejja mitarif migotan agon menge maana kofiyek maneki man Allah rewadi gotum hodam kura kom amale vejja miyun kura kom amale rangalas nurangalas yeti wani alukam Allah kura alukam ehnanu alukam ikhlas terikama hamekin Allah taka kuranje adi alukam wan jeheni deenuga angawa oy
imuge terega maneki diinu anga ekkamak wanch nekkamen alukame gotuga nukurave mi aslu argumente waragina muslimunna wani med olif olum go sawum hitangarani timanna hewnetu ga kurakamaki hewnetu ga kuries hew niyek eyege zaatuga manfa quran kama niyebe sewanje kore amalus jen hewa agon dannangolum wahake ki alukame zakatiki alukame sodagata kiwis alukame namada kiwis namade sahhe nuwe e namadu go rukuntaka sunnataka wajibtan e sharuga ase gota man nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnatuga waridun ase gota em alukame tere kogge menuwe sodaga misalak baikal alukantum hunnane sida waki ayyanko sida e gotannun ehen gotaka e maaneg kurave kantati misalaka awundanwa kuri zamanuga sodagato gotuga mehun deeni eru gengule faasa dinara dirham ennot agol mentere me gas ponafana kinen divi rufiyan sodaga kur muddenwa e divi rufiyan sodaga kur kam gada lilen ennu nuktak zakatu gotuga nerenje mudele muda nuktak e muda aharam benukone he mudele eta benukone he mudele ei tabawanje nuktak komen eguta visna kawanya eiruga e zamanu gali hedun lannuni namaz me zamanu sahhaynwan ennu em alukum utere gunam sida ro alukam medenu alukamuge maananun ehen evves maanen en nuwanna aluk yuriha mikar alukamuga sida 7% e waridu fegge ei enun goten muddenwa ko amko hunan alukum me dharmaya sawab libe kantatta tankole ege me daira tankole fola funach emi denne me sodaga kurma mistakun ehi terivun heo forum nikankamaki mama sida me dinu amuka barolu frikank din hudda kora shari maqsad terega mihe kave kom ehi terikame mihe gadde kom sodagate mihe gabune kom heo wahin anama alukum ge terega ekankan himenigen daane em ei war muhim nukta hage tawun faha kuranj ei mi nukta angonima biduwa me honne gani agun men biduwa eke bonfa burani man nabiy sallallahu alaihi wasallam haya polo adi ashabe karun zamanu evve zamane kureifa akame nunati gonima man hem bijam sakal duba ka suddenwa kefan haya polo sakal nu dubbe baskal duba ka suddenwa ne kefan zamanu go dubbe jamale ekefan zamanu go dubbi jamale ekefan zamanu go jamalu dubba ichki ke zamanu go sakal dubbina mata engeni sakal e zamanu go dubba fa karu e zamanu go dubba fa eha datihalu ga ves kara ekefan neru vinama sakal neru vinama aharam purana horiha datihalu ga olum ves kara pikapa ichi dubbiru se nara jamalu go dubbi menge nuwana go dubba ekam eru go dubba ichi gotuka benu kurichi benu kur ehem enge kamaki eru go dubba ichi gotuka benu kur echi ekefan benu kur awon men zamanu dubba chi benun kula chalon benun kuran ennu tabaw midanna wahake ki alukum gastu hage mafhum negune biduwa gastu hage mafhum ennege biduwa en nonnane mihuge muamalat ka amukum manik alukum agulum hurikam biduek misaka agun men midetere mi rabila wal mahug bar faha kurun agun midenne biduek ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam haya appulo ekefan kurwa kamaka nuwatiya adi eka efanunge sunnatan emme hegotuga tabawe eka efana ebefun janunna malun qurban wadagen nevi eka efana deke ebefun nafsa ebefun mudala huriha ecche kor emme bura lobe wadagen nevi mammatere asabe ekarun kurwa hakam ka nuwati arum nenge ekun kurma ke onnaka menu den bunambi asabe ekun nukura kom ka nukurene nu algon men terega suwalaki ei ki kurum kura kamen ei alokamen he nuni ei football mubarate gotu kura kamen komme husma alokameke sawab libe kameke heokameke nambe suwala ki heokame vejjam ko bah dalil ko bah heokame kam dalil heokame kam dalil e bote buna fiam ko bah dalil gennas heokame jahar mas kuram ben dalil nete ekam ko aharmana sawab libe heokame ke buni megmane ki aharmen ummata muli ummata sawaba dharmaya libene kame man nabiy sallallahu alaihi wasallam forwa hoti hadis ennetifa mashayati engunima ekefan enge wada nugemfa sahabenge bodu jile ekkoddiere enge wada nugemfa timanne ek enguni mege mane ki kobat ummata dharmaya sawal ben eha muhim ihtifale eha khas kame ekefan forwa hoti ehnon tebune ehem dalil ennek alukamuga maanayak himene kame
em bejegmane ki ma ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad timan kalefana shariatu ko nekkam alan ufadda fi sharri kam egotu dini kam egotu kuram parabi itiwani bidu ek ewan raddu korwech em bima bidu age ta'rif ga imam الشاطبي رحمه الله كتاب الاعتصام قيداله فوا عباره اي طريقه في الدين مخترعه دينك على مفدي كم ديني كم غوتفالين الو كم غوتفالين على مفدي كم شريعه غوتفالين على مفدي كم قرامها بينوني المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علكم كرم ايتور كرم اديس ايتورا ධර්මය අස්වාබ හොදුම නියතකම හේකම කවත් එහෙම මේ උසූලුගේ තෙරෙන් බිදුව ඒ උසූලු තෙරෙන් අලුකම් කණ්ඩෙලින්න ඒති නේංගේති අලුගුන් තෙරෙන් බයි මෙහොන්න මිදෙන්නවා ගතුන් මේ ෂේඛුන් විදාලෝයිම දෙන් ඔලුන් අරණි කොබාකන් කිහිනෙකන් කම බිදුව එක වෙගෙන් දනි බිදුව එක වානි දීනි වට්ටෆාලිය දීනි ගතුන් කරේ කමෙක් කුරි සමානුක දීනෙක්කම ගණෙක්කම දෙන්නවාන දීනක් ඒ කිව්වේ දීන් ඔති ෆුරිහම අල්යෝම අක්මල්තු ලකුම් දීනකුම් واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ميرتي من اله تبا من دين تبا من فريم كو دبافي ادي تي من اله نعمت تبا من فريم كو دبافي ادي دينكم گا استاندير هو ودگم فيم ام دين ود فريم كو نيم اك ايتورچ دين نا ايتورچ نون نان دين اي وحي نيمي فاون එහෙම වීම මෑන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆරාප්පුල් වාරදව ෆාවා ගොත අල්ලාහ් ඉඛලාස් තෙරි කමා කොළවේ අලුකම එයි අලුකම එක්කම ගාන ඒ බහෙක්කම ගාවේ සමල එක්කම ගස් ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ් අලුකම ගානා ඉබාදතු ගානා විදාල ෆාවනි ومدارها على 15 قاعده අලුකම් මි දවර කුරණි ෆනර قاعده ගමච්ච ෆනර උසූල ගමච්ච දෙන් ඒ මරාතිබ්ත උසූල්ත බයන් කුරා විදාලවනි أن العبادة منقسم على القلب واللسان والجوارح ألوكن تتمي بناوني إنسانا کے تین گناونے گمچ نونك إنسانا گناوان تو ترين تيمبا گمچ أي على القلب هيتو کے ألوك واللسان دولو کے ألوك والجوارح دم باقي ورين گناوان تو ألوك إنسانا گھاشی گاندو دو ذکر کرو اگو من دولو میں کیا کلمت اي دولو کے عمل دين هيتو کے عمل ඒ ඊමාන්කම ගේ තාරිෆ ගෙ මිදාලපද ඒ කබූල් කර අකීදා දුලුම් බන අබයි දෙන් ඉන්සානාගේ ගුණන්තකින් කර අමල එහෙම අලුකමගේ මෑගන්න බිනාවනි තින් ගුණවණක මච් ඉන්සානාගේ තින් මේ ගුණවණ තින් බයිගේ මච් දෙන් මිදාලේ වල් අහ්කාම التي للعبوديه خمسه අලුතකුන්ගේ තක්ලීෆි හුකුම් දෙබේනි ෆස්බයෂ් ඒ කොබත් වාජිබ් හරාම් මුස්තහබ් මුබාහ් මක්රූහ් فسبا اي انسان اغلفا حكم تبيني فسبا شريعه ایک گوتکی واجب එකම ගාව අනෙක් ගොතකි හරාම්කම එකම ගාව අනෙක් ගොතකි සුන්නත නැත මුස්තහබ් එකම ගාව අනෙක් ගොතකි මක්රුහකම එකම ගාව අනෙක් ගොතකි හුද්දකම එකම ගාව එහෙම ඉන්සානාගේ තින් ගුණවන කුරින් ඉස්ස බයන් කර දුලා මේ හසිගණ්ඩගේ හේනෙන් ගුණවන්තක හිත මීන් කොම්මේ ගුණවනක කුරින් බයන් කර වේදිය ෆස් හුකුම් ගුණ කුරි මන්නනේ කියාවර ෆනර ඒ හිතුන් කුර අමලත උතරෙන් හරාම් කන්තක කොම්මෙ එච්චක මේ ෆස් බෑන්න හිතුගේ හරාම් කන්තක හිතුන් කුර අමල හරාම් කන්තක වාජිබ් කන්තක මක්රූ කන්තක හුද්ද කන්තක මුස්තහබ් කන්තක ඉන්සානාගේ දුලුන් කුර අමල උතරේ තින් ෆස් බෑන්න එහෙමම ඉන්සානාගේ දුලයි හිතයි එහෙනිහෙන් ගුණවන්තක ඉන්සානාගේ මච්ච ලාසිම් කුරා ශරයි හුකුම්ත ෆහෙක් තිනක ගුණ කුරීම ඒ ෆනර කොම්මෙ ඉන්සාන හෂිගන කොම්මෙ බයකවස් kurā komme amale dulun kurā komme amales mi fasbay behigenda hitun kurā komme amales e fasbay behigenda adi insanage eheniyen gunantun kurā komme amales mi denne fasbay behigenda ehima alukamuge maratib alukamuge madar manake alukamuge horiha kame dawro midani fanara usulege macche fanara kamege macche ei hituge macchen onna faskantaka duluge macchen onna faskantaka insanage eheniyen gunawantaka anna fas hukum මුලිය ෆනර හුකුමක මීන් සලාම නුවණ ඉබස්ක බල්ල ඉල්මු රින්ගේ මේ ඉල්මි උස්ලූබ් ખાસ ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් යෆත්තන් කියාලීමා බය මස්සරතෝග මේ බය රාවිතක රද්දු දින මෙගෙන් මි රායෝ රංගල නූනේ ඒගේ දලීල් 40 වජු 40 ගොයි එකෙ දේ තිනෙන් හතරේ ෆහේ මිහෙන් ගොස් ලිස්ට් කො हम वाहकेनो इल्मी वाहकत सुभान अल्लाह इल्म रिंग बस्त कियाली में बेफुंगे इल्मी तनवस्कं
fenna algomen warabboda eya durugo moden hagigatuga ei algomen ge ilmi manhaj muqaddar algomen na fettaka war durwa goten moti adi algomen nage engen hori mehunge snen ha himmat eche tirasa kura وقال القرطبي رحمه الله ما القرطبي دار فان علكم ابهكت واصل العباده التذلل علكم اصلكي نكمتك معناه كي خشوع التريم نكمتي ومعن الله علوتي اي التذلل معناه والخضوع التذلل والخضوع معناه كي معناه غانك ديبون غنان معناه كي نكمتي وماي مدمول معن الله حضرت وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى إنسان الشريعة لازم كرا مكلفنا لازم كرا كنتتكن أي على كنتتك عبادات كيوني لأنهم يلتزمونها إهني إميهم كيمن تريبه التباوي ويفعلونها خاضعين متذللين أمرتك إميهم كيمن تريبني مدمولكما كيمن تريكما ألوتكما එහෙම අලුවත්කම අස්සු හගීගි මේනේ ඉබාදා අස්සු හගීගි මෆූමකි ඉන්සානා නිකමැතිවේ අලුවතිවේ ඉන්සාන අතේරව මං අල්ලාහ් හදරත් එහෙම දුආ කරුන් ඒ අලුකමක අස්තු බෝකමක විදාල හදිස් කුරා අදුආ මුඛුල් ඉබාදා දුආ ඒ අලුකමගේ සිකුණ්ඩි බරිවාද අදුආ හුවල් ඉබාදා අලුකම් කරුන් මේ දුආ කරුන් ඒ අලුකමක ඒ අලුකමක හුරියාචේ කෝචිත මෑගනකොට දුආ නොත් ඉන්සානා මෑන් අල්ලාහ් හදරතුක නිකමැති ඛුෂූ ඇත්තරිවේ දුනියේ හොරියා දොරතෙක් නෑනුකර මෙතික බන්දෝ මෑන් අල්ලාහ් හදරතු නූනේ ඉතුරු එබ්බස් කුතින් එනේ නෙක්කන් කියමන්තරි ඛුෂූ ඇත්තරි එයි එනගේ අස්තු හගීගතුක අලුකමක් එම් වෙගෙන් මම අහමද් රහිමහුල්ලාහ් කිතාබ්-උත්-ثauheed ගෙනස්සවා වාහකේ මීහකු ෆස්තලස් ආරුවන්තෙන් මෑන් අල්ලාහ් අලුකම් කුරි ඒනගේ මක්සදෙක් කොම්මස් හාසිල් කුරමට්ටක අලුකම් කොක්කොන් එන එකම නොයි අලුකම් කරන අල්ලාහ් අලුකම් කරන තුමගෙන් එම්ෆොන් එන බුණනි මෑන් අල්ලාහ් හදරතුක තිබායකි එබ්බස් දරජෙන් හුරි මීහෙන් නම මෙහාර තෙකම් හුදිජ්ජා මane කේන හිතම් මෙරණ තිමන්නේ කිවරන් අසු නිකමති මේක අල්ලාහ් තිමන්නේ මිකුරනේ කොන් කමෙ ෆස්තොල සහර අලුකම් කුරි කොම් ෆස් ඒවකුතු එන වරබොඩ නිකමතිච්ච වරබොඩ කුඩෙජ්ජේ දෙන් එනේ මි ෆෙන්නනි හුවෆනෝග මිහු කැස්සේන කැරින් බුණනි කලේගේ ෆස්තොලස් අහරුගේ අලකම බර කලේගේ නෆ්තුගේ නිකමෙතිකම කලේ එහෙම් එබුනි හිඳුකොළ ඒවගොතු අල්ලාහ් හදරතුක මාහෙකම් බඩ මනික ෆස්තොලස් අලකම් කරම බර තිමාගේ නෆ්සුගේ නිකමෙතිකන් තිබාය විස්නෝ තිමා මි මෑන් අල්ලාහ් හදරතුක එබ්බස් මියෙන්නෝ තිමන්නේ කි නිකමෙච්චෙක තිමන්නේ කි අල්ලාහ් අලුවති වංජීෆා මියෙක් එබ්බස් බාරලි ෆාමියනෝ ei astu alwatum hagigi mafhumak em Allah subhanahu wa ta'ala emme ma'ammatir maqam togas alu abdu e lafsu beenu quraf ei alwatikan ei insana kallibene emme mati ma darajek man Allah hadratuga ei ilahuge alakabun ei emme matveri darajek emvima Allah subhanahu wa ta'ala me ayatu bayan qurafan Allah ta'ala ekalang alutak mufaddafun hikmataki beenumaki ilaha mistakun alwatiwe ilaha mistakun kiyamantari ilaha angwa fagotu matiga mistakun amalutak duniyega amalutak kuriye gendiyo efoge ibn kathir rahimahullah basfule kiyada fawni madan qala al imam ibn kathir rahimahullah wa ibadatuhu fi ta'atihi bi fi'li al ma'mur wa tarki al mahdhur ekalangen alukum kurumaki kiyamantari maneki ekalaang amur kurabwa fa amurta kurumai wa tarakul mahdhur adi haram kurabwa mana kuraf kanta bundurumai wa dhalika huwa haqiqatu din al-islam islam din haqiqat debawate kanta me awame nawa kurash eno kurash kurang huri kanta kanu kurang huri kanta mihiri ehim wima ibata iha genesya nukurang huri kanta nukuf kurang huri kanta kurim astu haqiqat islam din وهو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام هن إسلام کے معنی کی الاستسلام لله تعالى الله ميها أمان دينه استسلام معنی کے أمان دينه تعلیم الديانة کا شیخ مدمی رحمه الله لبوا فعبارة أقول ديوه بمكورين دسكور عبارة أستوى تو استسلام کا أستوى مفهوم کی بولا با کیا منگت إسلام معنی کی بولا با کیا منگت هدين وانا معنى الله منوي أي بولا ما کی علوتي كمه
bolewumaki alukamukame mebbes miyega bolamba ganwana hudde eves kamaka bes agonu bolamba kimam bawa ke rangalo wa kenno ibara sen beenukun asu harangalo ekon bolamba kimam gotu wa ka agom dakkani ei komme anake alukam kura wa kenno e names bolamba kimam gotun ei allah onnakam ei nikametikamge kamen ei istislam beenun kore misalaka mi hanguramaga gadawa mihun anek kolon amankan de mihunna bayko hanguramaga aman di fi abunani emihun istislam kore emihun aman dini aman de mihun kanta honna gote kowat aman de mihun kanta honna gote ki mi kolon gadawa mihun bodofana osonna eno de istislam emihun bolamba kiyamanga osonna arbunima emihun nahana kif koran to harun oronna bik nahana oronna ammachannagar ammachanna emihun nahana kif koran har ammachannagam islam bek enne naga he mi kolon engi gotaka ebbes kar i'tiradan nati kiyaman terunge istislam gamane ki man allah amur fuluta ekalange nahita bolamba kemo hituge adin teduko kashwar ko kabul talim dena gon man nabiya sallallahu alaihi wasallam ekankamaga wadaagenne me akanta hituge adin teduko kashwar ko kabul ko iman islam ka iman ka bolamba kiyaman got egotam miya kiyo mejja ene gon miska uradume i'tirad allah taala sharo kam nimme ek i'tirad nukurane kiwe timanna de test kuranje scientifically ti rangalo to nont qur'an gaayenge ekon balanje no allah hukunga yep qur'an sami'na wa ata'na harman adoha kiyaman ganja ei kiwe ei islam begeti emen etibi istislam ei asu agege manek لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع استسلام نكمتكما كيمنتركما إم متي درجة نهاية فورافا كيمنتركما أي إسلام كما هم إسلام أي فارق جالس أقولنا بابا أقولنا أحمد كيما أي نهري أي إسلام كباني كينو نقول مسلمين ترى قونين أي نمس أصل حقيقي إسلام أي من الله නිකමෙතිකමා කියමන්තරිකමා කුෂුඇත්තරිකමා මඩ්මොලිකමායක ඒ ඉලාහන් අලුවතුමුගේ කියමන්තරිකන් එයි ඉස්ලාම් ඒක තිරේක මෑන් අද අමරු ෆුලතක කියමන්තරිය නැහි කරේ කන්තක දොරේගොත් මෙහා ඉස්සම අලගොන් මේ ෆිදාව නිම්මාලන් ඉලාද කරේ වන්න හෆ්තාක කරුදෝ ගරේක ආෆිලා වලක කලගොන් බදල කොලාන හදා සුබ්හානක අල්ලාහ් බිහම්දික් අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික වජසාකුමුල්ලාහු ඛෛරා වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු